Kanyang laki din! Ay, jak makaturog ka po kadagita ato kak. Makatagtagarida. Kas kamatlasan adim makal dito yung baryo. Kat, italaang manan nga agkokak-kokak dagita ato kak. Italaan kami na nagtudaw. Ay, anda ko madagiti agtiliw ka dagita ato kak. Tiliwon da amin idan. Tapno awan tinatagaray. Ay, ano niya? Padasin minsa kinibayaw ti agsilaw iti tukak ah. Kunam mulan ka ba ula? Kat no kanayon kami agsilaw iti tukak iti day ditatang ko. Adaw ti masilsilawan mi nga laklako day dinanang ko. Padasak man nga yaban ni Bayaw Manuel. Taing kami man agsilaw iti tukak. Oh, Bayaw, anyang iti tararamidam. Nay, si kamot Bayaw, agar aramidak man iti kulungan ti manok ko, Bayaw. Kastagayam. Ada ka di aramidam inton rabi. Ay kat maturog Ti kayat ko asawain, awan papanam. Kat no agar arbes, makapasadot mo ti rumwar no agar arbes. No kayat mo Bayaw, mapantag silaw iti tukak. Ay kat mapanta Kat no agberbiro kak iti kadwa ka mapanagsilaw iti tukak. Ta nagaduda ita. Alaman nga rod Bayaw, mapanta. Sige Bayaw, isaganak man nga rod ti pagsilaw ko. Dagasan kanto iti balayo. James, agreeing kan. James. Hindi ka man mangring. Ni, taywadag nakit din. Oy, agreeing kan, tay nakapayng or-orayan ni Manong ko. Kapay ngururayan nak. Nagsarita kayong matgaya, mamapan kayo agsilaw iti tukak. Aywan kaya man niya. Makisarasarita ka adi mo matong palag. Ay, nalipatak matain. Daga magpaisutungtungan may. Nagadungag paisut ito kak ita, Bayaw. Silawam, tasak ti agtiliw. Ado ti mayawid ta, Bayaw. Oh, ijay banda oh. Nagaduday jay. Sige, tiliwan ta amin ida, Bayaw. Oh, aguma kang agsida iti tukak ita, bakit? Nakila ko dahito kanina na kuratsa, ta hindi pa amang ibagbaga. Makamu ka, no isuti kayat mo. Andan pang allowance nagitiubing ang mapanag-eskwela. Inton bigat man inti rabi mapan kami man na nagsilaw kini Bayaw. Ay, kayat na ari nabi kayo na mapan. Kayat na, kat no hilig na gayam di agsilaw iti tukak. Ay, umay mula ang ilako kanyak no ada masilawan nila kay mo ato ka. Nana, paborito mi ngamin kanila kay ko, ti adobo ato ka. No kumata kabaulan mi pailang ti mapanagsilaw. Ay, bapan kami akan nila kay ko. Ay, saan mi ngamin na nakabaulan? Ay, kasta ka di, Nana. Oh, kat, mano ti bayad amin dagiti to kakalakom. Bayaw James ngay. Nakaturog, Manong. Nalipatan naman ng aya, mapan kami agsilaw iti tukak ita. Nalipatan naman Ay, inakriingan. Ay, na yun. Anya mo tanday taatao takanayon na malipatan ti pagnayo adwa. Sigurado ngamin nga dumanin ti masilawan mi ita atukak. Adumanin ti ilako minton bigat ading kao. Ay. Apay ngay Bayaw. Tagsuysuyab ka pa'y may. Makaturturog akpay ngamin Bayaw. Kaya't ko kumapay ti maturog. Bayaw. Apay ngay. Awan matlat mangagkon atukak. Sa bali ngamin dito'y napananta. Sa bali? Kat adang harun masilawan ta dito oy. Bareng imbaga ngamin di kumparik ang napandamot nagsilaw iti tukak iti nagsilawan ta idi rabi
Iso asigurado nga awan maalata ijay. Aya, iso dito yung maten tinapananta. Mangmangag mo day, bayaw. Ni, tukar mo kaslag kang kanta. Asidagtan samot ng iti video kibar. Ni, kasano tangarod ang makasilaw iti tukak ita, kat sabali mo tinagturungan ta. Jak amo nga dagayang video kiyan dito yung abanda. Uray siya. O, daytan jay video kiyan. Ni, naglawag mo't ditan. Ado ti agin inom Asos, Bayaw, agkaiwara ba iti adda iti ruwar. Wow, bayaw, nagkikiting t-shirts ta, kan adda pa'y nakapalda. ay, bayaw, agawitan. Sabalin da ito'y naturong ta. Apay nga gawit ta ngay. Anya nga iti masilawan ta atukak ditaw Adda, sabali ato kak. Anya, sika tabaro ka pa bayaw. Barang di ta na masarakak, di nabayagan na birbiro kak akapungan ko. Ket kasanon nga iti panagsilaw ta iti tukak. Agsilaw tayo ito madamdama, unain tapay dagito'y dadakkel ato kak. Anya, sika talaga, bayaw. Bayaw, nagpaspas mo ti panagtagay mo. Iso na bartek ka adagos. Imbang ngarod, tayong tugot kiti pitakak, nga ado ti kwartana. Hello? Ah. Ag-order kayo kadipay? Ano siya kung ti-orderin nyo? Bayaw, naglapsatan na babae da ito imasidig dito lamisahan ta. Anya ti mako ng bayaw, order akaon. Anya ka diti pagtungtungtungan nyo? Iraman dapat Adda lang pagsarsaritaan mi kinibayaw ko. Oy, iraman dakmot Order akon bayaw, ay nagpintas raw. Kasanon dyan pa nagsilaw tayo tito kak bayaw. Anya to ka? Ako jay kukak ko na. Bayan pa lang day ta kukak. Sagmamano kaya, ading, ta orderan kan. May salaang mat abasit atukak day ta aglagto-lagto dita basket nga nyawid mo, James. Apay ngay. Awanti na silawan mi ita. Kat no nagado ti tukak nga agkukak-kukak idirabi Kat no nagadu kami mat ang nagsilaw idirabi Imado kayon? Wain, nasurok kami asang hapulo. Kasta aya. Kat ni manong ko ngay mat. Agpada kami mat lang, itinatilew. May salaang abasit atukak? Katwain. Ni, kunak man no mapuno day ti basket yo. Sapay nagorder ni Nana Kuratsa iti ado. Bayaw, sublian ta dagiti babalasa nga akin na date ta idirabi Nagmayat gayam ti adda ka pinungan na sika. Sublian tamanin ida. Adda kwartak no kakasta abanag. Kasanon nga ni bakat ko. Ay nagkapoy kan bayaw. Di bagam amapantamanin nagsilaw iti tukak. Ay iwanan niya. Kasta lang ni misis mo. Bula-bulat singam lang. Mayatag. Neng, nakariin kan. Itay pa kababain mat kini bayaw no pagurayem pay. Bayaw! Oh, adamot gaya man ni Manong. Nay, udak man no nakaturog ka manin, bayaw. Ay, saanin bayaw? Nakababain mat kan no riingin dakpay. Mala, mapantan. No nakasagana kan, di mapantan. Mapan kayon? Katuain. Kasano amapan kayon? Katawan mat awit yo apag silaw. Ayunan niya. Si kamot bayaw, nalipatam ti kaimportansyan. Diyan ngay basket yo. Halamon bayaw. Apay, managlilipat kaitan. Huwen bayaw. Inakalaan da kiti kasapula. Bayaw, Nagado atukak ti agun uni. bayang pay laing dagita atukak. Ago madangag kukak-kukak. Kahit mo asawan, agdiritso tamanin iti video kyan. Katuna, naskan na masapata. Tagur uray dagiti chicks ijay. Sa bagay matkit di Mangmangag mo dayjay. Madaman ti panagkakantada, bayaw. Kaya't nasawain, asidagtan. Ay na, nagragsakak bayaw. Uray sak mo ta, kita man. Aging katlapayag ko ti isam ko,
Da kayo manin ngagbayaw? Talagang adda kami manan, ading. Ayan na nga day kadate ko. Kwa. Adapay lang ijay ngag-make up. Kayat na, anapintas asumango kan ka. Ala, umunag kayo ta aginom tayo pa. Ay, katuwa na. Umay kan bayaw. Nini. Anya day limabas dito yung sakak? Tukak samat. Tiliwak ka din bayaw? Bayang pa lang dahil tatukak. Makidate takit di taunag. At dadakkel atukak ijay. Ay, uwan na niya. Apay ngayong awan matlaang nganda James kan ni manong ko. Aldawon, nagsilawan da nga tangay iti tukak. Ay, balasang kaw. Ada ka din di order ko at tukak. Awan na. Saan pa'y matasimmangpot nila kay ko nagsilaw idirabe eh. Isukumati kayat nila kay ko alutwa kasi daan may. Ay, uray siya nga rod. Kat mas daawak no apay nga awan da pay. Mala no sumangpot da kat ada masilawan da. Ipan mo lang ijibalay may wan. Wan na. Gulpiak amen dyan atiliw da ato ka. Bayaw, anya nga iti rason ko kindi bakit ko. No apay nga itatala nga nagawid. Santa met ngamin anapuputan ti oras. Nagmayat ngamin ti adda kapimpinungan na bayaw. Delikado akin ni bakit ko. Numamuan na nga da sa bali akin na pinungan ko. Dahanag mo na ya bayaw. Apay ngamin amamuan na. Diyak mo't ibaga. Rumbang lang, asan mo nga ibagbaga bayaw? Alangan mo't nga isagmak ka bayaw. Kat sikatikad kadwak nga agsilsilaw iti tukak. Umunig tapay nga ron dita balay bayaw. Tagkapita pay. Agawid akong bayaw. Tayo nakmatan pa kanin dagiti tarakin ko amanukon pataw. Inton rabi into manen bayaw. Anya nga iti aramidon ta inton rabi bayaw. Kas iti sigod angar aramidon ta. Anya, ti aramidon yaw. Bakit? Da ka dita malikudan mi? Itayak pa'y ngagdengdengag iti saritaan nyo adwa. Nangag mo amin na nagsaritaan may adeng? Amin na nagtungtungan nyo, nangag ko. Pati jay kapinpinungan, nangag kumot day jay. Baruak pa ading ko. Katsi ka, James, baro ka pa'y, ha? Sahanan ta-asawa kan? Mano aya akapinpinungan ti kasapulam. May salaeng, bakit? Si kalaeng. Bayaw, agawid akon. Inakaw natin ka. Agsilaw ta ka di iti tukak inton rabi bayaw? Siya kon timang sungbat. Saanan? Huston day ta apa nagsilaw yu iti tukak. Bakit? Maturukan. Apay, di mo mangagtiuni dagiti tukak? Mangmangag ko, nga makaturturog ak. Sakit sa anak pa'y makaturturog. Nagtagarida ngamin. Masapol amapan ko ida silawan kan tiliwan. Kayat mo tapag kukakan ka ngagpatnag, ha? Ay, saan mo't bakit? Masi ka di kanyak. Agsilaw iti tukak, ngam sabali mat gayam ti silsilawan nyo? Ni bayaw mo't ngamin. Insungsung nak. Kat, simorot kamat. Inawis nak gayam. Ammo konti style mo. Rason mo lang dayta. Ngam kinapudno na kayat mo mat. Ala, maturog kan. Bayam lagi ta ato ka nga aguni-uni dita. Bayam asabali timang silaw kadakwada. Sayang dagita ato ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.